Nami te tuni tha be sti video hi nami ho head ding la bet dinga dinga ken sim kit ham ti le tuni kho hi berin sing audio te alik na thua hi hearing ki na hi in hi chi a chu i bon chawa he diu gel kho le ngai kho za hi tha be video ken sim ki na hi in hi chi a hi bon chawa bula pa na chai na ge pha chai na ngai wa in be chai kai di bin bon cha bin ki te mu bin hi Tuni Chief Minister Lui N Biren Singh chung thua Kuki Organization for Human Rights in dan dungjuya achung thu di ta le kita ta a tan hla na dinga FIR na bol chu Supreme Court na justice ni Ben Sinan vet hla na le ngai pi na hearing chu an chi hlaki ni na hi hi bench a justice te ni chu Justice Sanjay Sharma Kumar le Justice Satish Chandra Sharma a hi hlon ni na hi alang khana tuni chun Biren Singh Okil ti ding hitantin he thei ding ta chu Solicitor General Tushar Mehta chu ong thei lo je in Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti kiti nawi khanin government lang chu ana tha khel na hi iti chun hearing chu ong ki pantan Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti in court bench masanga chun government in CFSL ti chu Center Forensic Science Laboratory in video clip chu authenticity ti chu sem thu ham alo le ata ham chu verify abol do zo pui ati in hi ga head bedinga de phata kha chu sante Chief Minister and Biren Singh kis ki patna hi itia hi delay tactics ki changing wa kilep na ding chu anabol bol jing wa itia hi asu sau bebe wa court hearing part hi asu sau jing wa hi in hi Ningkum November 8 na yang chu Chief Minister of India Lui DY Chandrachudin Kuki Organization for Human Rights so koma akis a tilelo ho hoi ta akisu tup diwa thu na pi abol zo wa chule tu musang jema May 5 wa Chief Justice Sanjeev Khanna lam khaina a bench in hi chung chang thu a anapi ki uzong asu sau bejimu a hi pha hi Supreme Court judge so jong hi chi thu a hi lungphamo lo chu a hi thai ta pu bin hi hi chaw thu ji a hi asu sau beji wa hi ama ho jong na lungphamo jingjing chu na hi in hi Ahile alang khana hitia Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti in hitia thu asei phat chun bench a judge to teni chun Supreme Court in nang ho hi hichi video ata ham ai lo le athlem ham ti a verify dinga kingan se un hi pove video a thuk se chu Manipur CM Lui N Biren Singh ham hin verify win ti a zo nakingan se o hi tin alung hangja jeng hlan ta na hi amanin sei ben achun ki hon kado penu chu hi le hichi o test ki bol zo wa khu akingo pa chu hichi o ki sei khu ama among ham atil hanen hi amanin laboratory ki pu dan chu sei se hlonin Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti ko machun ki hon hichi thu a authenticity ata ham azo ham ti a kisim lo kangai chapu ve atil hanin nathil bol zo se uhi misdirected hitan hichi hi asu asa umlo hitan chule sem thu choplo chopphai adu da lo don but na bo nei pevin chikile CFSL hin hichi thu bo na pevin a video ata ham zo ham ti ka het nom danuwin nei bol ve ati hangin hi hichi chungchanga ruling ki bol masang aki ka la in N Biren Singh chanu ong ki jablunen application khat hen pelunen application achun kejong hichi case ahin party khan en kapang no metin asin hi ahin Supreme Court chun application chu reject abolin hichi case family support program hi so ham tin court chu analhang ja jengin hi kunin hichi application chungchang thu a implement ti chu atha party tha hunglut ding thu ahin reject ka bolwe aji chu aho pita a court ki thu pidinga senior khat akingai chat lo le hichi case a hi family support program banga chanu khat hunglu na ku na hungki thu pi gu nu akisan pi poi ati bin hi chi application ke pi na thu a achai na order so na wachun Supreme Court in Chief Minister Lui N Biren Singh in kote a kuna application file ki bol chu akipom thaipun hitabang application hi pending a koile organization chom choma kuna aphat chomlo akan loading ki kumlut na a su ding jat chom organization aki kum lo ding hung ki kum do ding hi ji a hi
application ki sep hi kisan pi lo reject ki bol hi ti achaina order chun aphun khumugin hi chi zo chun cookie organization for human rights representative apang advocate pu person bu san chun CFSL jong hi government nuya hi in ta san poi hi chi chun SIT special investigation team khat supreme court retired judge so zaunan simding in appeal an bolin ama hon he chi chung changa investigation bolo hen lang ati le kut chun chi chung ai help pun te government nuya hi jong le ato ding dol ato ding hi in mi mo gin mo lovin pha e athu hi a kho pi ta jong le e bo na pat ti chu pa ma pa na jong verify boldinga organization hi lo le hi chilanga thiam ho ko mo hi pu ana ti pi ki win hi chainan ko chun solicitor general pu tusar meta ko danga tuni engage hi ji a ko hong kai thailo ji a chu abana hi chi thu a hearing dingin august date 25 2025 chu ana tep ki ta win hi chaina ke ya nami pite ikitip nom naw chu hi le uni code hereng jong ki chaina ahum khana a thailo wangin thilchi dan ho chu iwet le de tat pu viren sing langa hon achung thu hi hitia hi athe mona ko na hu do tai ding a go jing o hi in ahin itaw na zu in konin tuni chu thildi lama ahung chi in ahung chi thei thei tan chi ho ji hin abana next sharing dinga jong hi bonwa tawna a ko ki duwa hichi en biren sing ho tha chimit dinga e gong pau hi mai dan dung zui ta achan ding lom go na achan theina dinga mazo si ai pan ho pathen ko mai hlut divin ikitem so ke win hi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ